person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है. Ilung sigzong izagelo Ki khanding zong izagelo Pul dong zong hello Lung hal zong hello Nang vang na ki dang vang le Min lo sang a hon le le lai za Khanding lung na gel ke dia Welcome Lung sit hun sunga kun kot tai ti Assam rifle ki zong lai dang leng tang Sang sai da khat ngan ha su ta Nakisi le phone hin bolin Na ukai ki hi Milung len ka hi Ngai dam zo